Bishop Sheldon agambire ebigambo ebyo bwabire nagambire enkuyanja y'abakristayo abarimu abebembezi abashikira aha mukoro gw'okutaha ntebe Venerable Reverend Abel Twinamasiko nka Archdeacon w'okubanza w'obusabadiikoni bwa Kigaragara Archdiaconary. Omukoro gukorirwa ha kanisa ya Kigaragara era okushangwa omwishaza eri ya Bukanga North. Hariho kanisa eri kubasa kwata icyapa ngo ikereze eyihe yitaka ngo erihereze gavumenti nikiba kitari mu bwenge n'abakristayo nibaba batashoborekerwa nambwe nyenda guterera umuranga abakristayo abahabiro muri eki hari abakugenda bitaki mu kiruro nibagira ngo omureberezi wankore abareberezi bangire kuhaya amataka oni wokakwata itaka lyawe n'ecyapa ngo norihayo mu gavumenti noba nokozesa bwenge cyo nshaba gavumenti ngo bundi ere kwera shitame na chachi bakoreho memorandum of understanding bikirizane bagire basayininga bakikirizana nabanye bice kitweri akabata abana butwereza nabana bihanga cyace katwereza itaka twayombekaho twatandikiraho tushomesa abana bihanga. Bishop Sheldon Honorable ba MP okugenda mpora hanshonga yo kwongeza ebishare omu mashomero mbwenu ekibuzo nikigera hateze sente zo kakazi takumara korazi bire kwongeza n'amashomero agamwe twine bashomesa bari kumara obundi kuba kushabaye sente bataha abashomesa abandi bayamba amashomero ago abana abo kushomesebwa abantu bari kurenga 9 bajunirwa ha mukorogo. Ombegambo bye Venerable Reverend Abel Twinamasiko umazire emyaka mingi omubuhereza bw'ekanisa gizirengu bimwe ha bintu ebyayorekerire kukora no kureba ngo buri itaka ry'ekanisa ryatunga ecyapa okutungura eby'amagara eby'obwegese n'ebindi kandi no gukora entunguka amagara gitu agomwoyo agomubiri okutungura amaka gitu omukushomesa abana okugira eby'entunguka okukora projects z'entunguka shabangu bigasha cyacyo Uganda ikusigwe itunge uburisi Twinamasiko ngwebe kwetengwa byona babishikiriza tiringa twipaka ahitaka hansa y'empuji tuzakutunga ekyoma ky'ebitoke kandi kija kuyamba na rolezo za Kampala ubundi twagashyira hiyaha. Venerable Reverend Twinamasiko utirwa hante babirahereza emyaka 14 mu buhereza obukuhereza mu idara ry'obudikoni n'obushororwa gasha kwa Abdul Karim Sengendo.